Канча кетирдим ката, баарын бирде кечирдиң ата. Аламдай кенен жүрөгүң менен бакыт тилеп бересиң бата. Алан сайын ойго батамын, азыр ментип өзүм атамын. Бактылуумун чындап анткени, баласымын сенде атанын. Тилегим атам, тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башатым. Тилегим атам, тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башатым. Өмүрүмдүн сенсиң башатым. Бар байлыгым жөлөгүм атам, сизди жакшы көрөмүн ата. Асказом менин атыңдан сенин, апам менен жүз ашып жаша. Билемге де ойго саламын, бир себеби мен косанаңын. Өзгөрүлүп ата болсом да, өзүң үчүн дали баламын. Тилегим атам, тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башатым. Тилегим атам, тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башатым. Өмүрүмдүн сенсиң башатым. Тилегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башатым. Тирегим атам, тилегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башатым. Ай, өмүрүмдүн сенсиң башатым. Belli
меймандары. Бүгінгі 60 жылдық юбилей кечені біз шаңдырақ бастауға шатырата қол чап беріңіздер шегелдер. Мұна ең çoğun шығуында. Қасыра! Рахмат. Меймандар жайғашып алсын жаңа. Қоштайды. Шашпай келсеңіздер болмақта, ерте келіп алсыздар. Тишіп қойыпты тамады. Отырып алыңыздар шекелдер. Мұна емі тағы бір қол чағып қойыр, анан кейін бастайды. Меймандар келіп қалды да, үспей етпей қалды. Тағы бір қол чағып қойыр келіңіздер. Қиқырғанша, олай қиқырды. Рахмат, майыстыра. Емі өзіңіздерге қол чағып қойыңыздар. Өзіңізге жақсы сауап келіңіз, а? Жақшы күнді, жарық күнді, ырысқыны өмірді насip еткен, жаратқан, қырғыз қайда жүрбесін, қауада салтын ұлантқан, ағарып таңдың атышы, қызарып күндің батышы, езелтеден салт екен, қырғыздың салам айтышы. Ассаламу алейкум деп амандасып аламыз. Ассаламу алейкум. Айлана гүлдеп шартарап, қырғызымда салтанат. Азыр айтып өткенде қырғыз қайда жүрсендегі қауада салтын ұлантаткен туғандар. Қызылжар жергесіндегі тағы бір кереметті тойхананың бірі. Тамақтары дағымды, қызматшылары қуатты. Енесай тойханасында бүгін барымыздың башымызды біріктіріп, бүгінгі кеченің себепшісі, бүгінгі кеченің өзгөчө ханы деп мақтау өтөлі. Біздің Мирбек әкеміз 60 жылдық юбилейін өткөріп, өздік майрамын өткөріп, тапқан тұтқанын дастурханға жайып, барымызды чақырып отырады. Современный айтқанға жеткенге есемес, жетпегенге Мерседес жөнөдө отырады деп мақтап қойылы. Bir қол чағып берсеңіздер, бүгінгі 60 жылдық юбилей кечесіне қош келіпсіздер. Әрбір тойымыздың ақырында ақсақаларды чақырып, ақ батасын алып, кейінгі тойларды жоғылыш насібесінде дуа қылыңыз деп баталшы керек. Ақсақалардың батасы Құдайға жетіп, бүгін барымыз қайрадан Ақсақалдың четінде, жақшылықтың бетінде көрішіп отырамыз. 90-ға шыққандар болса ордынан тұрмай елі ойсын, 90-ға шығаректер болса ордынан тұрсын. 90-ға шығаректер болса ордынан тұрсын. Бірақ 90 жаш нәсіп етсін дейміз. Сіз менен біздің башымызды біріктіріп, дастархан жайып, қуанышы қойында батпай қуанып тұрған бізден Мирбек әкемізді семейный тойдың ашылыш кезесіне тосып алшы. Мирбек әке басыңыз. Ece basın, ece mal olan görüşeceğiz. Rahmat. Oturağız meymanlar, bol oturağız. Rahmat, barbalığınızlar, Allah razı olsun. Tuğanlar kutlu olsun. Ömrümüz uzun olsun. Oğuldan hurmat, kızdan kızmat gönlümüz. Nevere çevrenin koynuna batpay, oynatıp natır çalınıp jüreveriniz. Daha bir kol çağıp bersеңіздер, mikrofon toy başçısı, toy çarçısı, bugünkü geçenin hanı, sebepçisi Mirbek atağızda olsun. Kol çağıp koyun gelirler. Hoş geldiniz kıymetli meymanlarım. Sizlerin bu gelişinize ben kullanıştım. Rahmat varınızlarga. Abam olunlar, varınızlar. Alınlarga, varınızlar tabakatlarını koyuyorsunuz. Kol çağıp koyun. Eşitten gelip Mirbek'e ne toy oldu desem 60 yıllık jubiley dediler. Kimi ki dedim eş. Desem ben Bayramek meni jubileyim. 60'a çıktığında okşumaydı aytыңыздаршы. Siz 60'a çıktınız mı siz? Meni 25'te oturgasına bir kol çağıp koyыңыздаршы. Bizden Mirbek әкеміздің жақасына артып, мұнында жақсынақай қылып, еркектердің қатарына қошып жүрген. Бүгін дағы жақсынақай қылып киіндіріп, мынау жол Енесай тойханасына батпай тұрған. Bir kol çağıp берсеңіздер микрофон Mirbek әкеміздің
bir tuğan деп koyun da, жақсы көрген ayarlı деп koyun da, kol çağып koyarız kendisine. Uğurlu insanınız olsun bana. Urmatlı mehmanlar, hoş gelipsizler. Buna bugün menin joldoşumdun 60 yıllık jubileyine, uşul bizdin bugünkü sүйünчүбүзгө şerikleş bolup, biz menen sүйünüp, aldığımızdardagı tamaktardı alıp, жакшынакай ойноп күлүп кетишиңиздерди каалайбыз. Orusça aytkanda korotka ясына болду. Өзү той иеси тойго ачылышына чыкканда той иеси күйөөсү сүйлөйт го, биринчи эркек сүйлөйт да. Assalamu alaikum, hurmatly konaklar. Sekin сүйлөйт, чачпайт. Аял киши сүйлөгөндө саламатсыздарбы дегенде үйдө ким сүйлөгөнүн билип коесуң да. Тамаша. Тойлор куттуу болсун. Манайыңыздар кандай? Жакшы. Аябай жакшы. Манайыңыз кандай, Нурбека? Eң жақсы. Эң жакшы. Бүтпөй атат. Мен айттым, Нурбека тойду баштадыңыз, өткүзүп жүрө бересиз бе деп. Анан мен Нурбекадан суроо берейинчи. Үйдө үйлөнгөнүздө свет болгонбу үйдө? Деп коюн. Тамаша. Эми Нурбека биурдун дагы ачып бересиздер эми, а? Музыкасы бизден болсун. Эл журт уже көнүп калган. Не кылышты өздөрү билет элдерчи. Музыкасы бизден болсун дагы, би сизден болсун. Элдер чыгып сизди колдоп коштоп бий дегенче чөнтөгүңүздү көңүлдөн чыкканча майлап койсун. Анан кийин Нурбекабыз той көрүп жүргөн кишимен десе тойдун салтын кырып, ошол кыстырмыстыра музыканттын чөнтөгүндөн кичине майлап койсун деп коебуз. Тамаша. Кана менен маэстро музыка даяр болсун деп коебуз. Нурбека, үрүстө жамасыңыздар. Бий одан ачабыз, келдер. Отур. Кале. Нурбека баягында бирип койчу. Ана. Өткенге неге алаңмын, артыма неге қарадым, қай жерге жетіп тоқтармын, елуден асып барамын. Елуден асып барамын. Елуден асып барамын. Dasturxonga olturabız. Нурбека, biz menen kalasdagı meymandar oltursun ha. Meymandar dasturxonga olturabız. Bunu jaş ballarda aldığınızga alыңыздар. Kelingizler, men janıma, Nurбека. Biz dagı jaşnakay bir muzikанын коштосуна калатлык айтып өтөлү sizge кургалбастан. Менин атыман мына ошол музыкант жигиттердин атынан, оператор акебиздин атынан жана сүрөтчү жигиттердин атынан bir калатлык болсун sizge. 60га чыгып калыпсыз. Алла таалам өмүрүңүздү узун кылсын. 70ге чыга жашаңыз, жылкынын этин ашаңыз. 80ге чыга жашаңыз дагы серкенин этин ашаңыз.
90'ga çığa yaşаңыз дағы буранын жашын жашаңыз, бұйырса 100 жыл жашаңыз. 110'ga çıgıp ketsеңіз, bala çaqаңыз, nevere, çevere, kıvıra tuğrağınız bilen birge olunuz. 120'ga çıgıp ketsеңіз, emne olsanız oşa olunuz. O çağ koylu, tamaşa. Men akbacası kalığı da. Toyun kutlu olsun. Eme janağı, daha bir tiyişi ucak toqsayım ya, bu kişi. Toyunun başına etsem, düşünmedi şada. Buna, bugün uşul sekunddan başlap, uşul minuttan başlap, kança qarız olan bolsa, anan kişine kayga problemi olsa, artты gözley taştanız hem bolda. Azırqa çöntüge düşken kıstırımızdan toy görgen kişim deseniz, muskatka kişine taştanız onu. Tamaşa, kol çağıp koyarız, kelesir hem, özü bilek bir beyken, dedi ıstışı, muskat yaptan yok. Kassa oyakta şine petti mi? Uşul jamanda uşul ıstışı. Özü, kassan jene koy eşkekte. Oldu mu sizi kutlamız da? Tamaşa, nasıl oturasın bir beyken, meymana tele veriyorsun. Nasıl okunma? Kol çağıp koyakça. Rahmat, bana olunca. Sağlar gelince bir 10.000 tonluk tündüğü kantırağın bireyle bilek beşkenizer dayarlağınca oturumuzlar. Tanışpağanlar bolsa tanışıp oturumuzlar. Karağızlarça bugün dasturxonga bar çok nerse koyuluptur. Türkün tamaklar, türkün salatlar, türkün şaraplar koyuluptur. Emi şaraptan alыңızlar degenden alıspız. Emi bugün bir beyken 60 yıllık yübileyi eken meyli mına kiçine alıp koyumuzlar degen kalıspız dep koyuz. Manayda açık oturumuzlar. Bugün bir beyken özmanga жақсынақай беректер alıp gelip oturat. Süretçi jigitlerdi alıp gelip oturat. Tamadan aytpayla koyayım. Operator muzikantar alıp gelip oturat tuğanlarım. Belek beşkekleri sizler için alıp gelip oturat. Bugünkü toyda en boyu uzunlarga dagı belek beriletken. Anan keyin en çaçı uzunlarga, en kızığı, en tili uzunlarga dagı belek beriletken. Karаңыздарчы. Anan Mirbek aytıp kaldı, dağa bir jerin koşup koyucu falan dedi. Neyini koşup koyun desem, içi rasa çıkanlardı, koşup koyucu da koyup. Tamaşa, sırdaşım, anam men ayttım. Anda belekti özünüzden alıp alasız koyup koydum arkasından. Tamaşa, tanışpağanlar olsa tanışıp oldunuzlar, geçenize gelemet duransın. Rahmat maestro, gecemizler gelemet dolansın, toyumuza toy olansın, Kırgız жүрgön жерinde жөн жүрбөйт дейт. Бүгүnkү toydu juktуруp ketиңиздер сиздер дагы. Кана эмесе биринчи болуп куттуктоо кезегин баштай берели, бизге жаздырып кетти. Тойдун башын айтып өтөлү, ар бир эки жамааттан кийин бий кезегин беребиз тургандар. Бүгүnkү тойдо ким жакшы бийлесе дагы белек берет экенбиз. Ошон үчүн бийлешке, ойношко аракет кылыңыздар. Birinci olup kutluktay gezegen, bizim Mirbek akabimizin bacası Oruz Akacan'da ошондой эле inisi Dastan dep жазып ketти. Söz gezegi sizlerde. Kelinizler. Oruz Aka kelinizler. Dastan Aka basınızlar. Kelinizler. Dastan Mırza basınızlar. Toy bütküce şunlar tınçılık bolsa, hazır toyun ortasında bazar başlandı hazırca. Tınçlık saktayız, kelinizler tuğanlar. Birinci kutluk toy gezegen mına uşulu bizden Mirbek akabimizin bacası Oruz Aka'da olsun bir kol çağıp koyulur, kelinizler oğur gelirse kol çağıp koyulsa. Oruz
Yavuz aka köptede surap kılat da. Keçe de kayıt öttük. Toyda nege? Tamada söylegende mikrofon büyük çıkarttağı. Biz söylegende önümüz çıkmaya kalat. O testler söylegende zuğut götürüp koyuyor değil. Mikrofonu çakın kanal söyleseniz önümüz büyük çıkart. Makul mu? Assalamu alaikum, hurmatlı mehmanlar, jana hurmatlı eje, jezde. Bugünkü jubileyinizler kutlu bolsun. Ilayım dağın şol jubileyden çok degende bir tosu olaylık. Bizden peşenebizge dayım bar bolunuzlar, aman bolunuzlar. Nevere kelinlerden, nevere kızlardan koldan çay içip, densoğlukta жүрөберіңіздер. Қалғандарыңызға денсаулық, бала чақа менен үй билемен тынч болайлық. Ежем мен жездемдин кийинки юбилейине дагы эки эсе көп болуп чогулуп отурайлык. Hoş gelipsizler aziz mehmanlar. Bugün Jezde'mden 60 yıllık юбилейine hoş gelipsizler. Jezde çinden soğuk, uzun ömür kalayın. Dünyada bardıq жақшылықтарды. Ecem ökөңүздөр şu kızlardın, ballardın, nevrelerдің çayını içіңіздер. Біздің çayımızды içіңіздер. Жақырап çayınап жүрөберіңіздер біздің төрүбүздө. Анан ушул bundan пайдаланып бардығы күйөө балдарымды, кудаларымды, аке-өкөлөрүмдү келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бардығыңыздарга ден соолук каалайм. Үй-бүлөңүздөргө тынчтык, бакубаттык каалайм бардығыңыздарга. Жезе, поздравляем тоже. И всем благополучия, всем присутствующим. Коротко, ясно, это стишком. Желаю вам счастья, море. И чтобы... Желаю вам не видеть горе, чтобы счастье было в море. И никогда бы не болеть, и долго очень стареть. Assalamu alaikum, hurmatlı mehmanlar. Jezde sizde yüreğinizden kutlayız. Ömrünüzü görürsünüz ve bereket versin. Ömürlü olun. Ömürde ата-энеге эмне жакшы, уул кызын урмат сыйын көргөн жакшы, ширин небересин эркелетип, эл ичинде аралап жүргөн жакшы. Урматтуу ушул кеченин себепкери болгон эжем менен жездем, ар дайым бактылуу болуңуздар. Аллахым ömrүңүздөргө береке берсин, эч качан жамандык көрбөңүздөр. Эң жаман деген күнүңүздөр ушул болсун. Бактылуу болуңуздар. Rahman, men de korotка söyleyin ha. Şimdi alışmasam korotка ясно söyleyin dedi o. Azımında kılağız, aytkanızlar gelsin, Allah Teala versin deyimiz. Men sizlerge belek berem, ana sizler Mirbek'e belek beresizler ha. Kana mesela onu kalmaptır, Mirbek'e adam taşayız kana. Menen sizge belek kettik. Kol çap koyalım. Hoş gelipsizler. Eslerike sürüp götüşürüz ana. Şaşmağınızlar. Жақын тұрауыздан сүрет көтшіңіз, естерке келіңіз. Фото сенсер күшті болады оқсайды да. Бар болыңыздар. Дастархан қолдырауыз. Жоқ, аз билетеміз, сөзсіз аз көрерінші. Қандай билеткеніздер, а? Билемейміз бе дейді ғой, Мирбека. Мирбеканы жаңғы тойдан көргенде шындай соның билеген оқу. Азыр көресіздер. Ажа деп жаңа билеп қалыпты бұл әкеміз. Тамаша. Азырқы сөзге шыға тұрған әкелеріміз біраз кешігіп тұрады екен. Алға чейін коллектив шыға берсін деп сұранып атшақ. Мына ұшу бізге жаздырып кетті. Коллектив жамааты Жаныш әке бастаған жамаат.
құттық той кезегі сіздерде екен. Келіңіздер, коллектив жамааты, Жаныс екен. Қана берсе, құттық той кезегі Мирбек әкеміздің коллективінде болсын, бір қол шағып қойылы сүйініп қалсын шекеніңіздер. Жаныс әкеміз бастаған жамаатта құттық той кезегі. Добрый вечер. Я хочу тоже которые говорили, я знаю, тебе долго идет жизнь, чтобы всегда рядом вокруг своими детьми, женами, и, наверное, чтобы всегда было все. Ассаламу алейкум. Мирбека, бүгінгі юбилейіңіз құтты болсын. Айежем мен бақытлы болған. Dedem Müreke, birinciden kulağınız kut bolsun, ömrünüz uzak bolsun. Jamanlık görben ardayım, yaxşılıktın üstünde jüröörüңүз. Ulunuzdan urmat, kızınızdan kızmat. Görü öyle kuşların töründe jüröörüңүz. Nevre, çevire, kıvrağa çeyin görüңүz. Tinç bolunuz, baklı olunuz. Jezde ушул караңгы түндүн себепкери болгон Жезде сиздин юбилейиңиз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, эже мөгөңүз дайым ушундай биздин төрүбүздө чайыбызды ичип аксакал болуп жүрө бериңиздер. Кыздан кызмат, улдан урмат көрүп, балдардын сый урматын көрүп, дайым ушундай жаш бойдон жүрө бериңиз. Урматтуу Жезде, туулган күнүңүз кут болсун. Бүгүнкү 60 жылдык юбилейиңиз менен куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, ушу балдардын эң жакшы күндөрүнү көрүңүздөр. Невре чеберлердин пешенесинен сиздерге ден соолук каалаймын. Урматтуу бүгүнкү кеченин күнөөкөрү Жезде. Биринчиден сиздерге ден соолук каалайм. Көрүнсө Жезде. Көп жашаңыздар. Бүгүнкү 60 жаш юбилей тоюңуз кут болсун. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын сый урматын көрүп, ушинтип жайнап, жадырап жүрө бериңиздер. Ошол Қосылап, тамаша. Ары чыға тұрғандай болдыңыз ба сіз азыр? Тамаша. Айтқаныздар келсін. Мирбеке қалаңызшы, қолында жасынақа белектер бар екен, чаққан белектер. Қырғызда бір жақсы сөз бар. Арзы алған белегіз бар не, беріп қойылы деп қояды ба? Жасынақа чаққан белектер бар екен, аз болса көптей, саман болса чөптей қылып қабыл қыласыздар. Қарамаса, меймандар белектерді беріп, ана сөп көтшеміз. Сыңғыр сырған салбырап Келіңіздер, сөп көтшіп тұрады, естеріге.
Suratga düşürüştüre oңой эмес да. Toyda естеликке suratga düşөбүz десең, кээри түшпөй коёт. Анан кийин келип тамадан урушуп коёт да. Sen неге bizi suratga түш деп айтпай койдуң? Биз түшпөй олтуруп алыппыз депчи. Куттуктоодон кийин суратка түшкөндөр болсо, сыра түшүп алсаңыздар, 10 минут, 20 минутта суратыңыз уже берет. Коллектив страшно деп коем да, жакшы бийлейт дейт го. Орозбайга басыңыздар эми. Бийди баштайлык. Мирбекке чыдабай калды ужачы. Кыймылдар да жөн туруп мындай путтарды тире эле тамаша. Маэстро музыка даярбы? Кара. Кеттик, баарыбыз биринчи атырга чыгып бийлейбиз. Келиңиздер. Отура. Келіңіздер, бұл бейді қызды алып айтады оқшайды, үшкіріп қиғырғанына жоқ қой, шықына? Келіңіздер, жоқ қыздарды бейге шақырайлы қалды. Бейді бейді жақшы қызды олайды, жандан кейін дағы бейді екесі. Жақшы білегендерге приз береміз, келіңіздер. Sıvada bileli. Gözüm sıkmasız, kaşı koydum ki gözüm Havluğuna suratımsın Sen karamayı, kimse sıkıntımay Gitmezse sihirim Sen karamayı, kimse sıkıntımay Gitmezse sihirim
болса менің жан-жарым, салай көрме жанымның арманым. Bir kız gördüm adem, netkesi uşağı, mахаббатқа adem ol. Bugün doğar armağan, болса менің жан-жарым, салай көрме жанымның armаным. Ağrı kütüm, bir kütüm, özünden bir haber yok. Altı жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, назар жоқ. Ağrı kütüm, bir kütüm, özünden bir haber yok. Altı жарым болып кетті сағатым, күте қалсын қойдағым. Енді қанша күтем сені аялым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Altı жарым болып кетті сағатым, күте қалсын қойдағым. Енді қанша күтем сені аялым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Altı жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, мазам жоқ. Ağrı kütüm, bir kütüm, özünden bir haber yok. Altı жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, мазам жоқ. Ağrı kütüm, bir kütüm, özünden bir haber yok. Ayak yere değmesin, hafızana ay
çıyarım. Sen yaparım bir gelidim oğlum. Neyse ki sen yolgan çıyarım. Koy beni bunu demedim ki. Benge layık sen demedim ki. Senden koptum fakat yine azap. Sen içmeye bakmadın hadi ki. Aklarken koşuyorlarken koşuyor hıyanetinin destinden. Yalanı bulup koşkusundan okar yaşıyor hıyanetinin destinden. Fakat sayılat hamarana bayılat cüce cüce tatlına destem. Akardı saçım yoruldu boş cüce cüce tatlına destem. Rahmat demek dasturxonga o'ltiramiz. Oruscha aytganda pasakka. Tomosha, o'ltiramiz ashigingizlar tug'anlar. Rahmat. Mirbek aytib o'ttirdi bir жақсылыққа тапшырма. Qirg'iz attan jig'ilsa дағы saltdan jig'ilmaydi. Az bir to'yimizning boshida berek-berchilik birinchi kelganlarga. Mirbekka soat to'yga qanchaga chaqirdingiz ele? 4 ga chaqirgana, 20 soat 4:00 da keldi. Bugun to'y bor ekan, qo'y ertaroq borayin deb. Ejim keldi. Gulzat aka, bir qo'l chaqib qo'ysangiz shu Gulzat akaga berek berib qo'ying. Birinchi kelgani uchun. Bas. Berek sizga. Gulzat aka, ma'lumot. Rahmat qo'yinglar. Ne onda? Neymiş mi? Oyunu? Bırakın çaylığa pastayla çay içseniz toyga birinci gelip durur. Tamaşaşıklarını uçup etmedin mi? Tamaşaşıklarınız. Gülüzar Teyze, siz de söz kıldı da bu toy ederiz ya. Bunu Mirbek aytıp atmış ya. Bunu Gülzat'ka ne olgan desen, ne olup dur? 4 ga chaqasa 4 ga kelib olibdi oğlum. Bizda ejam aytib qo'ydi, "Tingo'chim bechora, singlim to'y ko'rlik bo'lsa erta" deb qo'yibmisan hozir. Tomosha bor bo'linglar. Bir yaxshilagan konkurs uyushtiramiz-chi bizcha. Jumoy mendan kelgan akalar bormi? Bormi? 4 ga kerak-da bizga.
Жабайы менен. Жырғал әке. Не болған? Жүз. Қала, ежеген. Жүзін жоқсан қалы, билетті. Үрдатпай. Жүзін. Осыншы. Жүз. Той ардаға шығас. Үрмек өзіңіз айдан шығыз, басын, шәк. Жүз, шәк. Жақсы ойындыр өтірді. Ежен қара. Осы ма? Осы да. Мен ауызда жетпейді асым өтес. Жүз, шәк осы ма? Үрмек әбірден әден шығын кішіға. Бұл шықпай қойын. Қарамайдан, туалеттен күн шығын малтасқан. Өтіңіздер. Барудағы бажасы қатысып қойсын, бажасы жүріңіздер. Ежен аласындағы бүгіне бажамыздың тойында. Жоқ, бейлемейсіздер, ұрдамайсыздар. Жүрдің ойымдар, сіздерге лайық та. Тағы бір жамағат болса жақсы болмақ, тағы бір жамағат. Анан ұршып кетпей жоқ айтып қой. Шушылармен жегенміне келген. Басыңыз. Жүріңіздер. Әкем аты кем әлі? Ұрысбек, басыңыз. Бір жақсы ойын көреді. Сіздерге ұлайық әлі, еш қызақ болмаңыздар. Қиналмайсыздар, артырақ шылақ, артырақ. Болады бізге че. Жұбайыңыздар мен шоқ отырыңыздар. Жұбай. Ұрысбек, мен жаныма жүріп алыңыз, сіз ұлырақ кез. Мен жаныма тұрып алыңыз. Сіз ағы, ол жақ қойды алыңыз. Қарамесе, орысша айтқанда, внимание, говорит Москва. Төбені ұштап қойымын. Тамаша. Дайырыз ба? Ойынның шартын оғып тұрауыз. Барыңыз, бірден, жоқта бірі жетпейді ау. Жанна тұрып алыңыз, жоғана? Не ола, ұмытып қалғамыз сізді? Сізді олашып жүреді бұл. Тамаша. Дайырсыз ба? Бірден қырғызша мақал айтағыз. Мақал, қырғызша мақал. Ошол мақалды қайра естеп тұрым. Ұмытып қалуам. Дайырсыз ба? Ана дайырлап тұрым, бұл жақтан баштайын. Мақыл ба? Қырғызша мақал дайырлап тұрыңыздар. Қырғызша мақал білесіздер, сақтап қалғансыз есіңізде жаққаны кет. Қыз бар үйде қыл жатпайды. Қыз бар үйде қыл жатпайды. Сақтап тұрың есіңізде. Кеттік. 1, 3 күнде санай. 2, қырғызша мақал. Жақсы атқа бір қамшы, жаман атқа мың қамшы. Жақсы атқа бір қамшы, жаман атқа мың қамшы. Естеп тұрыңыздар. Қары келсе ашқа, жаш келсе ішке. Қары келсе ашқа, жастар келсе ішке. Сақтап тұрың есіңізге, ұмытып қалам, мен ұмытып қалам айтып қой. Жігітке 70 өмір аздық. Жігітке 70 өмір аздық қылар. Енесini көріп қызына. Күштісіз ба сіз? Енесini көріп қызына. Сақтап тұрым. Ешігіні көріп төрі көріп. Сапсын күшті олды. Ешігіні көріп төріне доқсан төрге толсыз да сіз, Тамаша. Ені қайра сізден баштайыз, Орызға әкен. Бұл жоқтан бастап келдім да. Ешігіні көріп төріне өт деп айтты. Ошол мақалды қырғызшаны орысшаға айтып қойасың. Кеттік. Орысшаға. Орысша біз ақыл кеттім. Епті оқшастырамыз. Атайын шыққандан кейін бұл болса бейілес айтып қой. Смотри на двор, проходи домой. Деде? Смотри на двор, проходи внутрь. Смотри на дверь, проходи внутрь. Сізден келіп қойдыңыз ба? Төргі өтпей қалдыңыз ба? Бала береді. Енесini көріп, қызына. Кеттік. Орысша. Смотри на мать, поведение матери. Көлік деп қойдың ау? И бери замуж дочку. Бұл жақ қойыңызшы. Смотри мать и бери замуж дочку дедіңіз, Сіздікі не болды? Жігіттен шал бар. Қойын, етті оқшастыры емес, қойлары. Басын оғандай шыққаннан қойын, осы дойға. Жігітке 70 өнер аздық қылады. Үштік ол қойдың, Орысбек, қойма? Анда ұштырап сізге. Сіз ме деп айттыңыз, Қары келсе ашқа, жастар келсе ішке. Орысшасын слушаем. Ежегілердің келе жоқ. Старик придет кушать, молодой придет работать.
придет кушать, оно твердо осталось кушать, как не говорю. Тамаша. Старик придет кушать, молодые придет работать, да? Вдруг жайлады, сон бол. Өз ошондой эле болот, эми орусчасы. Мени айттыңыз ба сиз? Жакшылыкка битта камчы. Жакшылыкка битта камчы. Бир камчы эмес, битта камчы. Жаманатка миңта камчы. Дайынбыз ба? Кеттик. Эптеп сеттип окшоштуруп ура беребиз. Орусча өлүп калгандай. Мени өлүп калганда ошо. Орунам. Ак не дейт. Лошадь дейт. Лошадь дейт. Колдон берип калсın. Плохому лошаду. Нет, хорошему лошадь один камчы. Камчы ошасын деле? Нардак? Камчы. Плохому лошаду. Тысячи нардак? Тысячи камчы. Хорошему один камчы. Хорошему не? Хорошему лошадь. Один камчы. Bunu öğrettim. Kamçı kılısı olup kaldı. Bir daha ettireceğim. Мен есіме шығып қалды, айта алмаймын. Bir daha ettireceğim. Қыз бар үйде қыз жатпайды. Ha, kız var bir de kız yapmayın. Kim koyuyor mu? Gider девушка там diye öyle oluruz ya. Değil mi? Uzlaştırıp koyuyor. Zaten çıkandan ender ulanın kalsın ha. Görün buramız. Ben baştan verin siz olap geldiniz buna. Gider... Benim aynı başladım ha. Gider девушка tam... Böyle anlattığımızda. Baş koşkanımızga kança yıl boldu? Unutup kaldım deseniz değil mi? Unutup kaldım. Kança oldu? 30 yıl. 30 yıl! Koçak gözdaşı! 30 yıl! 30 yıldan beri beşer ayken karanızlar canım. Unutup koyup durma. Kança oldu baş koşkanımızga? 16 yıl oldu. Kança oldu? Koştak da? Kança oldu? 16 oluş gerek. Bonus gerek dedik da, 16, 30, oho. 16 olsun, 32 oldu ketdi o ya. Ecem menen birinci tanışkanda medet tanışkansız. Sizin uağınızda hem SMS çok öyle turabı. Hat var öyle janagınday. Tanışpay ne olup ketken bu zaman? Жақсы ғой? Şart ele alıp bastınız ordunuzda banda. Kaptınız. Hazır emi 30 yıl olsa ecemi 5 tamak menen erkeletesiz. Tamaklar menen 5 öğün. Akırında menin de koşup koyasın. Misal için birincisini aytasın da aşım degenden keyin menin de aytasın akırında. Kettik birincisi. Tamaklar menen. Aşım. Menin de koşup. Menin. Bana başlatınca. Vareniye. Ya aşım menin de. Aşım menin. Aşınız sizden. Aşığım siz? Ya siz menin de koştunuz geldi de burası da sonra ben koşup koydum. Siz hem bu taşı koşup geldin. Menin de sözsüz koşun akırındaşı. İkinci saytına. İkinci tomak. Tomak kılıp ben esmesi olacak mı? Yok aytadi, bunu kısqası menin de koşup koysanız boldu. Şorbam menin. Öldü, o şorbam zatıp kaldı. Üçüncüsü. Mantım. Mantımız sizdir, конечно. Pelmenim. Pelmenim öldü bu. Çüş var abi. Çüş var. Kettik. Tamaklara gülüydü o bana. Kettik. 5 parmağım ben. 5 parmağımız. Aşağım ben. Aşağısı öldü bu. Orumam ben. Oruma. Gülçatayım ben. Gülçatayı oho. Hurdalım ben. Hurda. Sasın jırdı olacağımızı. Bayası. Tamak kırgan tamaklarını ederiz. 5 tamak bile. Kettik. Tamakta 1000 lira dedi o. Kettik. Birincisi neydi? Ne var ya? Hurmanız sizin. Samsuyla men. Ne var ya? Samsuyla men. Samsuyla. Samsa da bozuyor. Samsuyla birinci olmadı. Üçüncüsü. Daha ne?
Şaşlık, tonlasız değil mi? Bakınca çok şuysa. Dördüncüsü lağmanın. Lağmanımız. Tamam, ne var? Torpak kulağım benim. Torpak kulağım benim de. Şuna tamam var mı özü? Aksa Gülçatay mı? Ha, o şöyle etmez mi Gülçatay'da? Torpak kulağım diyorsunuz. Biz de torpak kulak söyledik biz de. Sizin de ağırlar seni, çok ağız. Zengine gayet attığınızda. Arkadaşlar maaşların zaptaslarını ilgilendesin. Maaşların zaptasları beni. Vay vay, öldü o dediniz o. Oğup durağız, birincisi geldik. Kulüçüm benim. Kulüçümüzsün. Bagajım benim. Bak. Üçüncüsü. Motorum. Aytpay durun, motorumuz sizin. Eşigim. Eşigi, beşincisi. Kuzovum benim. Kuz boyu, başkanın kuzu değil mi? Başka beşincisi başkan aydın değil mi? Rulüm benim. Rolümüz. Arkadaşlar, başkan ne olsun bir anda. Neyse rol bulağız diyoruz biz. Cengamıza dayak olsa yine ya, zaptasına. Biz zaptasına, maşinenin zaptasına beni geldik. Döngölögüm benim. Döngölögümüz var sizde, döngölögümüz. İkincisi. Düzgün benim. Düzgümüz. Düzgün yapsın nesi dersin? Üçüncüsü. Ruçkamız sizin. Dördüncü. Motorum. Motoru. O. Beşinci. Gülüşündür. Gülüşündür. Olacaktır. Gülüşündür. Öyle. Çakma buluşacağım. Gülüşündür. O kişisiz olsun. Bunu olacak ayette çok bana var. 30 yaşak gülüşündür görüle gelince. Siz 16 yaşak gülüşündür görüp koyuyorsunuz olacak. Tamam sen. Dayansız mı? Maşınlar, zaptasların. Osa taksiye oturgandan görmezse işte ne var ne yok. Maşına buzulup koyandan görmezsiniz. Ne gıttasınız size? Motoru da onda otan dese şunu etkileriz. Kettik. Birincisi. Kapotum benim. Kapotu. Öyle nasıl nasıl gitti o? İkincisi. Torunum. Torunuz var da, torunuz basan toplayın. Toplayın var da. Üçüncüsü. Dankırakım. Dankırak. Dördüncü. Bolutum benim. Bolutu. Zaptasın girevi bol. Gire ha? Beşincisi. Sirenyam benim. Sidin. Ocak fazlaca. Bu oyunun maksatı Semeni çakırdık, Semeni bilek var, o cevap fazlaşı gelirse. İçine ver, alınızlar içine, bir öyle. Semeni bilek, almanızlar. Bak, bakalım kontağız, hoş geldin. Var olunuzlar, var olunuzlar. Akşası sınavıram, sanır sıkın salbıram. Beni koruyun. Var olunuzlar. Bu gülüştür sılaşın oldu bile ha? Gülüşündür elmerindir. Tamam, sorma etti o. Tamasa. Kana mesela keyinki kutluk toy gezegine çakırabız. Mirbek ağabızdan inisi de жаздырып кетті. Ruslan aka жана ошондой эле күйөө боласа, Сапаш акага кол чаап койсоңуздар, kutluk toy gezegine жетелейбиz. Келиңиздер. Suygan kızım başına Rahmat. Көңіл бұрауыз, тишина. Assalomu alaykum. Kutmanlı geçinler menen hurmatlı mehmanlar. Men birinchiden mana shu bugungi shul Şamlı bizning bugungi kechaning günökörü shul akem Mirbek'ten 60 yıllık barakesi bilen kutluktayım. Ake sizge kağaları birinci çımden soğuluk, uzun ömür, Cengiz Oğuz'a şu baktılı karılık, şu oğul kızlarda çok oytup, uşlarda verezeye yetkirip, uşlardan çay içini içip oturasılar.
ушундай бактылуу, ушундай жакшы күндөрүңүз көпкө созулсун. Ушундай акемин дагы юбилейине 100 жылдык юбилейине да ушинтип чогуу билип отуралы. Ушул сиздерди экөөңүздарга дагы бир жолу узун өмүр, бакталай, ден соолук. Жана ушул жерде отурган уул кыздарыңыздардын, небере чебилериңиздердин ушулардын баарына ден соолук кайнаган, өмүрлөрү узун болсун. Бактылуу таалайлуу болушсун. Анан ушул жерде ушул бүгүнкү кеченин катышуулары силерге да жалпыңарга ден соолук, иштериңерге ийгилик, жакшы күндөрдү каалайм. Дайым ушундай жакшы жылдыктарда жакшы тойдун үстүндө отуруп жүрө бериңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү кеченин күбөлөрү. Мына бүгүн Нурбек акебиздин 60 жашка толуп отурат. Элибизде улуу сөз бар, 60 жаш пайгамбар жаш деп. Нурбек аке, пайгамбар жашыңыз кут болсун. Не дейбиз? Кааларыбыз сизге ушул кыздардын, ушул балдардын, неберелердин тойлорунда жеңем экөөңүздөр тойдун көркү болуп, төрдүн көркү болуп, дайыма урматсыйда жүрө бериңиздер. Анан жеңе бүгүн акемдин эле майрамы эмес, бул сиздин майрамыңыз. Мына ушул убакытка чейин бул турмушта көп ысык сууктар болот, турмуш жолу тайгак. Ошондо бирге акеми жөлөп, керек маалда кеңешиңизди берип, ушул даражага жеттиңиздер. Бар болуңуздар дайым. Анан ошол жерде отурган меймандарга, бардыгыңыздарга бардыгыңыздар ушундай 60 жашка чыгып, 60 жылдык юбилейди өткөзүп, тойлорду өткөзүп жүрүшүңүзгө тилектешпиз. Бар болуңуздар. Бул эжелерим жакшы экен, сөзгө кошулат экен. Келечекте биздин да айылдар ушундай биз сүйлөгөндө сөзгө кошулатчы, эмне коебуз деп жүрсүң, тамаша. Нурбекке караңызчы, жаштаган белектери бар экен. Кургол келбептир, сарпай карамен келиптир, кабыл кылас, тойлору куттуу болсун. Кетпей турабыз. Сіздің өстерік, Бүгін атенен туғандарым, бөсі болған жақшы жаралғаным. Адыстар шыңгіні тәрәгәмін, батесте вақ бешеке бөлінгімін. Рахмат, майыстра. Тасықын олтырабыз, туғандар. Менің қолымда жастақай чай қайнатушы Тифал тұрады. Мен бір сұрау берем, мына ушул сурооға ким туура жооп берсем, ушул белек тапшырам. Рахмат деген сөздүн котормосу эмне деп айтылат? Орусча бул. Орусча эмес, которобуз, кыргызча, өзү рахмат деп арабча айтылат да. Анан биз ошол көнүп калганбыз. Рахмат депчи. Бары кыргызчасында так котормосун билгендер. Алкыш жок, туура эмес. Эң туура эмес. Дагы бары билгендер. Рахмат деген сөздүн котормочулугу, которулушу өтө жакшы сөз, өтө алтын сөз. Сүйүндүрө турган сөз. Арзымайды деп айдым. Бары билгендер болсо өзүм айтганда өзүм алайын. Деп тамашалап коеюнбу? Ойлоп көрүңүздөр. Рахмат деген сөздүн котормосу бар. Өтө жакшы сөз. Рахмат деген сөздүн котормосун табыңыздар. Ал уже айтылып атат сөзү менен эле ал нерсечи. Оңго деле санайын. 1 жок, 2 3 4 5 6 7 Ол орысчасы да ошо рахмат болот атпайбы? 8 9 10 Боптур, башка суроо. Кызы эмнеде?
Ямочкасından da ödüm. Kanında almasak yani gençte özlem. Şöyle köylüğünde, koça atmazlar. Adamın cıldızı şöyle köylüğünde tuğanlar. Şöyle köy bolup düşsün, bağrınıza kalsın, cana usulünü Kudayga dağı çıkarsın. Ana cana o sözü kudurmasına ayıp koyun tuğanlara. Köpçülük bir tuğanlara biri-birimizge rahmat desek, iştek emes dep жооп беребиz. Hiç kaçan rahmat degende hiç nerse emes dep aytpаңыздар. Rahmat degen söz beyişke gir degen söz bolat. Rahmat degen söz beyişke gir degen söz bolat. Ana birimizge rahmat, orusturga жараша берет. Спасибо десең, ничего себе деп коет го. Rahmat degen söz beyişke gir degen söz bolat. Ошондо биз айтып коебуз да, эчтекеси жок деп коебуз. Антип айтпаңыздар, rahmat дегенде мейли деп коебуз. Ошо менен кутулабыз. Кутулабыз деп коем да, тамаша. Aramızda жақсы ырдағандар бар ма? Bilasa var mı? Қана? Жөнөтүңүздөр. Руслан ака. Басыңыз әмін, бір шығарма. Бирок айтып коеюн, акапелла ырдайбыз, без музыка. Сырас айтып коеюн, а? Акапелла.